Kinsa man imong kuyog? Pa, si Sir Candy ay akong friend. Asus! Hi, Malaya! Hi mga season orbs! Simulay na sad ni! It's Father's Day and I just want to give a shout out to all the fathers out there nga grabe kay maninguha para na itong mga anak, no? Pero usahay, kani si Pops, panagsara kay ni tingog pero kung siya na gani mo tingog, wa na sa kablagi tanan seized. Pero ang iyang pasensya, way kinutuban. That's why we love our fathers. Here's me versus my papa. Round 1. The Menarch. Ma! 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 Ano na may dugo akong panty, Ma? Ay, sukod na. Round 2. Oh boy. Hi, Pa! Hi, May. Kinsa man imong kuyog? Pa, si Sir Candy ay akong friend. Ato sa misa sala ha, magimo sa miog project. Round 3. Laagan. Ay pa. Mata pa day ka. Alangan, gihuwati ka. Sorry, nadugay ko. Naglingaw-lingaw ra mo gun bis balay ni Baluday ba birthday mo gun niya. Malaya! Shot na na! Shot pa! Katog na dito. Ay nag-usab ha? Round 4. Halloween. Hi pa! Unsa man imong gisulog? Akong costume sa Halloween party. Ganahan ra ka pa? Malaya! Nganong ra magkagurit ka? Wow ba ba? So na-achieve gyud din ako akong look di ay karong Halloween. Sige pa ato na ko. Bye. Round 5. Finish him! Ma, normal ra ni. Late lagi og 2 weeks akong dugo. Oh mga sis and orbs, ayaw intaw ninyo pati ang inyong mga amahan ha. Pag binutan taw mo, please, jud ni siya. And to all the fathers out there, tatays, papas, daddies, happy Father's Day. And to my papa, Papa Bong, happy Father's Day. I love you very much. Thank you so much for everything. O kung nakarelate mo, please tag your daddies, your tatays, your papas. And don't forget to like Boy TV and my fan page, Malaya Makaraeg, o kung nag-govi mo ni Oka. Follow me on Facebook, Twitter, and Instagram at Hi Malaya! Bye!